Abagenderwa y'akaruru ka NRM kushohora RDC wa Kazo Captain Yahaya Kakoza yayihanangiriza abatezi b'akaruru okureba ngo barinde obusinge omukaruru ka primary kandi yarabura abo bona abetegere kutabangura obusinge ngo amateka nigija kubakoraho. So mbadde nsaba nti tugigoberere nga bwegamba tuleme kubeera mangu nnyo tuleme kubeera late. Ekirungi nti mukazo olwere sensitization ya roadmap bwe bali yatandise tuli bali ku radio ne meetings ezibadde zigenda mu buli gombolola NRM structures. So ndoza bagenze beetereza kubanga chairman wa party Mr. Nkijo omulimu kusinga badde akukoze. So nkubiriza abalonzi, let us be peaceful, emirembe. Orukure ekibiina kya NRM mu Kazo Nkija Wilson yashaba besimbireho okwereza abatezi b'akaruru ekitiinisa kandi bakahisa n'ekibiina kyabo izina rirungi. Abanyakazo n'abandi bantu aba NRM mu bitwe bindi no kugira ngo uru tinshonga bukatebuho no bumanyo kandi twine kugira imitwaro zo mu bururu tubururu bwo kwitana tubururu bwo kufa no kukira no bururu bwo kwakana ndentebe y'ubwibembezi. Ebyo bikiri aho bamwe abatezi b'akaruru abutwagambaho nabo bayoreka kwetombwita ahabwe biri kubakwataho butamanyisa abatezi b'akaruru mu bwire. Kureka ikikurezera twenda mutuhinduremo n'aba bantu abo baruho babo bakoraje kuba bakoraje ati ni tukunuya emitumefa twenda kutwa kuhindura ubundi tuno hereze. Kandi bamwe abarukwenda kwesimba bashobora nk'uko akaruru gatandikire kuhinda mu Kazo aho batandikiye kurarika bahagizi babo. Gasha kwa Sima Naume.